thukin na ka thil mu pakhat zet zong hlimna tur nge lungai na tur hre thiam har sa hle Miss Mizoram kan nei ta zinga mi somi chuanin thu chuaron siama hia thu chuaron siam hi a story mi ane FB an post ka muane somi hianin idea a post nun ber chu a zaina English la khania zaipo azai thiam phian enga tinge le kan Miss Mizoram nei te hi an fulo tlang puizel mai le ma se mani ni na anga in pom ngam hi chu mithlem te an ni karinga chu tiang mani ni na anga langam le in pom ngam mi chu somi hi ane a storya thuje dana angin kan han chiaranga longa thladon Miss Mizoram i to zong zonga thalo beratan kaloin nami nei te khel boi vak turom lo kan ina angin kalanga heba khi engma ming che le na tur kanai lo only fans kanaya namdang ngai zo nget tak kanai bok kanun dana thalo adik lo zapui amin ti ani pon nia tero ti hi ka channa kanina a hian ka chiang mi fakna te hi engatan makatelo in fak lom point an soi chele chiam tho kha zong kha athupo sania atam tuk viau lo na in athil seirungot po khan ngei to di thui viau ome Miss Mizoram manini na anga in pom ngam le chun ani mai thene hemi ani awang hen ka fak chema ka wangai sang ta e ti na lamani lawa mi then khat mani thil ti sol le an thil ti diklo po lang ngam lo in pom ngam lo hi an tam zoka hetianga ni mek laya mani ni nang anga lang ngam le in pom ngam hi chu mi fak an phuin ka ria ka channel tem la subscribe milo share sak thina va nam thu ka chia milo en saka milo subscribe zel turin ka sombo ka che kalome